Poštovana publiko, dobrodošli u naučni studio Osnovne škole Branislav Nuši. Večeras su sa nama zanimljivi gosti sa kojima ćemo razgovarati o raznim naučnim dostignućima i brojnim zanimljivostima. Zamolio bih naše goste da nam se sami predstave. Dobar dan, ja sam Marija Stičević, nastavnica fizike. Dobar dan, ja sam Katarina Kuć, nastavnica biologije. Jo, brate, ja sam Gaja iz Geta 2. Smola, muzična. Izvinjavamo se poštovane publice, jer naš četvrti gost još nije stigao. Ključit ćemo reportera za terenu. Halo, Maja, dobar dan. Dajte da nam 10 sada nalazite. Halo, Maja. Maja, da li se čujemo? Halo. Izgleda da imamo tehnički problema koji će vam se naš voditelj malo kasnije javiti. Da se date na našeg gosta u studiju. Šta je zajedničko za naša 4 gosta? Pardon, 3. Pa zajednički je zvuk. Tako je, tema današnjeg šovog programa je zvuk. Zamolit ćemo našu gošću, nastavnicu fizike, da nam malo detaljnije objasni šta je to zvuk. Sigurna sam da ovdje u publici ima nekog ko zna odgovor na pitanje šta je zvuk. Zvuk je talas. Tako je, bravo. Zvuk je talas. A da li neko zna šta je to mehanički talas? Neko da li zna? Dobro, nema veze. Mehanički talas predstavlja prenošenje energije s jedne na drugu česticu date sredine. Zamolit ću moje pomoćnike da mi pomognu oko demonstracije. Ako zamislite da je ova loptica energija, njeno kretanje predstavlja talas. Svaka čestica u datoj sredini prima energiju i prenosi je čestici do sebe. Hvala. Sad zamolim se pomoći. Također, možemo i ovako da pokažemo da se kod talasnog kretanja prenosi energija, a ne čestica sredine. Dobro, hvala vam. Sad mi trebaju 2 dobrovoljca iz publike. Ko će? Ajde. Ajde. Ko će još? Ajde. Naprimjer, ako se mi poređamo kao čestice sredine, to bi izgledalo ovako. Ovo je prosto fantastično. Naši đaci sigurno obožavaju kada to učite. Pokazat ću vam jednu anegdotu sa mog časa. Danas ćemo deca učiti zvuk. Da li neko zna što je zvuk? Pa učili smo na prošlom času, joj. Recite možda. Pa zvuk je ono, pesma na telefonu. Pesma? Joj. Pa znaš možda neku pesmu? Znam i Jace isto. I ja to znam. Da. A da nećete možda na času fizike da mi pravite pesme? Hoćemo, mislim, ako nam dopustite i to. Dobro, ajde pravite. Možemo? Pa ne, Jednog toplog dana uzim za šume i međe, diši sneg i sok. Umati za stol s njom, pošto se jatirao. Okonite brzo snagu, piše drugi služi, najveš uskar sva. Smedenjom i jonica, igraše 2x2.
kažem, zika mu je zakon. Tako se bacimo iz kraja. Znači ono otkida. Taman kada ste počeli diskusiju, recite na koji instrument svirate. Šta kada? Pa, vi ste muzičar. Zato je. Idemo sad u studiju i sve to. Rekao nam Kiki da će vam pozemlju kipu, znači bit će ekstra, tebi. Ko ste vi, gospodine? Rekao sam, Gajs Geta 2. Izvinjavamo se poštovane publici, ali mi smo u studio pozvali gospodina Simića, koji svira violončelo u Filharmoniji. Ja sam Simić. Rekao mi deda zvali da gostuješ u naučnom studiju Nušić. Ko ja došao? Pa dobro, ko ste sad pa vi? Simić, Filharmon. Dogovorio sam se sa vašim urednikom još pred mjesec dana da ću da gostujem u vašoj emisiji. Ne, to je za onog Engleza koji još nije stigao. Ja duže sedi ovdje. Ne. Halo, Majo, da li se čujemo? Gdje se nalazite? Ne vredi, morat ćemo čekamo ponovno uključenje. Hoćete nam vi nešto reći o zvuku muzici? Naravno. Mi znamo da je zvuk mehanički talas. Mehanički talas je način prenošenja energije s jedne čestice sredine na drugu. Talas mogu biti hibridizam i transport. Dobro, to smo već čuli. Možete li nam nešto da odsvirate? Praktično mi prigranju žice. Što jače okrenete žicu, zvuke jače idu. A onda vibracija vazduha dolazi do naše gubne opce koja se preko slušnog aparata u vidu nervnog impulsa prenosi u naš mozak. Uvek sam se pitao kako spavaju oni ljudi pored koncertnih dvorana, sve čuju. Pa tu moram da razdelim. Koncertne dvorane su specijalno napravljene da budu akustične i zvučno izolovane. Tako da kad imamo probe i nastupe, ništa se ne čuje. A da, čuo sam nešto o toj izolaciji. Dobro, gdje te vaš band do sada vežba i da li imate problema sa akustikom i izolacijom? Jo, brate, ludilo. Bili mi kod Mike podruž naš. Bila njegova bakuta sve da nas plošiša. Kaže, pravimo veliku buku naš. Onda otišli mi kod Ikija, neki njega stariji obrazer, slepio neke kartončine od jaja po zidovima. Tomu kao neka licica. Izolacija. No to. Hvala vam. Mogu li stvarno kartone od jaja da zaštite od točnike?
Naravno da mogu. U velike površine zvuk se nekoliko puta odbije i oslabi da se prošla kroz zid. Veoma dobro, ali kako se zaštitite od buke? Pa, u zavisnosti od vrste buke zavisi zaštita. Moji učenici su istraživanje došli do sledećeg zaključka. Dobar dan, danas ćemo pričati o buci. Buka je neželjeni zvuk. Nju proizvodi čovjek i priroda. Čovjek proizvodi buku svojim alatima, automobilima, mašinama, galamom. Moj komšija proizvodi buku. U prirodi se javlja rika lavova, urlici slonova, jaki talasi, vetrovi, munje, gromovi. Buka je neželjeni zvuk koji uznemirava ljudska čula i dušu. Čovjek se na razne i efikasne načine štiti od buke. A danas ćete vidjeti neke primere. Ali se buka može sprečiti i na neke druge i lepše načine. Pogledajte ovaj primjer. Frekvencija ispod 20 Hz jeste infrazvuk, a frekvencija iznad 20.000 Hz je ultrazvuk. Neka frekvencija. To neke veze s radio. Radio baš cool. Zna li neko šta je frekvencija? Na
Nema veze. Frekvencija predstavlja broj oscilacije jedinice vremena. Zamolit ću moje pomoćnike da mi opet pomogu. Evo, koja od ova dva platna ima veću frekvenciju? Da li neko zna? Tako je, kraće platna ima veću frekvenciju. Dakle, hoćete da kažete da bih ja živu na biološku, ona bi manje dozirala, stavim genji to bi manje. Znači, mi ne čujemo brzo vibrirajući zvuk. Ovim zaključcima ne. Dakle, kada bih ja živu na bioločelu veoma jako, ona bi vidno vibrirala, ali pretpostavljamo da ništa. Kladim se da bi čuo. Možda neke životinje mogu da čuju i ultrazvuk. Tačno. Psi, delfini, miševi i šišmiši mogu da čuju ultrazvuk. Da li neko zna gde se još koristi ultrazvuk? Da, ultrazvuk se koristi u medicini i pomorstvu. Evo da vidimo šta su moji učenici istraživajući ultrazvuk sad. Welcome to our studio, Mr. Bass. We're students in primary school graduate
I'm a little confused. I traveled a very long time in some odd carriage. Otkud? Vi ovde? Vi naš reporter? Pa evo, trebala sam prvo da ga preuzem na autoput. Onda su mi javili da će doći avion. Otišla sam na aerodrom. Prvo sam ga preuzela nekom na pametnom naučniku. Opustite se sada s tom prijatnom društvom. Pa potom ne razumem srpski. Nije jasno. Ja, Bože, uvek se pravi pametna. Ja znam engleski. Jaka stvar. Mr. Bell, can you tell us something about yourself? Well, I lived in Edinburgh. In England. Scotland. And then I lived in... Canada? Yes. A very cold country. Why is it Scotland that you made the first cross, the first invention? My invention? Yes, the first telephone. Telephone? And what is that? Vidite da je čovjek zbunjen, možda nekom stanju šoka. Dali ste mu mobilni telefon i još Android. Pa znate li vi koliko je vremena prošlo od njegovog otkrića do Androida? Uostalom, da li neko zna kada su nastali prvi mobilni aparati? Ajde, recite. Pa tamo negdje početkom 19. veka. Ne. Nastavite, da ne ali. Ajde, recite. A u stvari prvi mobilni telefoni su nastali početkom 20. veka. Prvi Android takozvani mobilni telefon je nastao 1994. godine. A Bell je živeo krajem 19. veka. Tako da je njegov priča da je prošlo više od jednog veka. What does she say? You invented telephone a century ago. Lepo vam kažem, čovjek je zbunjen, ja ne znam ni koje je odakle. Dobro, onda da pogledamo nešto malo o njegovom životu i radu. To se može čovjek i sam nečega sedi. Alexander Graham Bell was an inventor and scientist, best remembered for inventing the telephone. Bell was born on March 3rd, 1847 in Edinburgh, Scotland. His mother was deaf, and his father taught elocution to the deaf, leading to Alexander's early career as a teacher of the deaf. While pursuing this career, Bell became interested in the idea of transmitting sound over wires. In 1872, he took a job teaching vocal physiology at Boston University and began serious experiments with telephony technology. On March 10, 1876, Bell succeeded in transmitting human speech over the wire and went on to form the Bell Telephone Company. For the next 18 years, hundreds of lawsuits were brought challenging his telephone patents, but none were successful. In addition to the telephone, Bell is credited with many other inventions and scientific contributions, especially in the fields of medicine, aeronautics, and communications. Alexander Graham Bell died on August 22, 1922 in Nova Scotia, Canada. Gospodina, ko ste vi? Ja sam genije! Ja sam godinama vršio razne eksperimente. A znate li vi šta je eksperiment? Eksperiment je izvođenje prirodnih pojava u strogo kontrolisanim uslovima. Pif! To ne moraju da budu samo prirodne pojave. To može da bude nešto sasvim novo. Nešto što ne postoji u prirodi. Nešto što će se zvati po meni. Pa ne može običan čovek da stvori nešto što već ne postoji u prirodi. Niste vi
Šta nemoguće? Ljudi su nekada mislili da je nemoguće da ići brže od 5 km na čas, da je nemoguće leteti. And now we fly to the moon. Wait a second. People have went into the cosmos. I knew we'd come to that. Quickly, tell me how the technology has evolved. Ja mislim da tehnologija uzima čoveku dušu. What did he say? He thinks that people became distant by development of technology. But I think that development of science and technology actually improved the quality of life. Naravno da razvoj tehnologije doprineo kvalitetu ljudskog života, a pokazat ću vam i kako. Kako tehnologija utiče na čovečanstvo? Vatri točak su vjerojatno malo otkrića u odnosu na današnja, ali su oni ipak započeli sve ovo. Pećinski ljudi su poželjeli da ostave poruku za neko drugo vreme i neke druge ljude, pa su počeli da kamenom uklesuju slike i simbole po zidovima pećine. Tako je nastalo pismo koje je omogućilo da se iskustvo ljudi prenosi dalje. Pre nekoliko stotina godina Johann Gutenberg je konstruisao prvu štamparsku mašinu, koja je omogućila lakše prepisivanje knjiga, opismenjavanje i edukaciju ljudi. 1856. godine rodio se Nikola Tesla, koji je sam po sebi značajan za nauku i celo čovečanstvo, jer je on osvetlio svet. Braća Wright su poleteli prvim kontrolisanim avionom na svetu. 1928. Aleksandar Fleming otkrio je penicilin, koji je značajno pomogao medicini. 1953. godine Francis Crick i James Watson su prvi opisali strukturu DNK i tako značajno pomogli medicini i nauci. Tu se negde nalazi i Charles Darwin koji je dao teoriju o nastanku čoveka. Čovek je kročio na mesec. 1995. godine izašao je prvi potpuno kompjuterski animirani film Toy Story i Pixarova prepoznatljiva i poznata lopta, Loco lopta. 2007. Steve Jobs je predstavio prvi pametni touchscreen telefon na svetu, iPhone. Sigurno će jednog dana postati vremeplov kako bismo mogli lako da se vratimo nazad u vreme i ispravimo greške koje smo napravili. Sjetio sam se, taj emisor, ti likovi su ekstra reperi, morate gledati ovo. Gently, I don't alternate my flow.
to je sve za danas. Hajdemo još jedan aplauz za naše goste iz škole Branislav Nušić.